Into eyaziwayo ukuthi siyanda isibalo sabantu abathenga ama-SUV, ikakhulukazi la amancane ama-compact SUV, okuyilapho kanye i-VW T-Cross efike khona kwezwakala. ENingizimu Afrika ithe ifika ngoSepthemba kwadayiswa angu-810 ngezinsuku eziyisishiyagalolunye, ngo-Okthoba kube sekulandela angu-1132. Izindaba ezingathusi kangako lezi kwazise phela yakhelwe phezu kwentandokazi edayisa ubuthaphuthaphu iPolo, kodwa umehluko yona ithe ukuba nkudlwana yabe sithi futhi ukuphakama. Okwamanje kusekhona i-1.0 TSI enamandla angu-85 kW, ukhetha phakathi kwe-Comfort Line, Highline ne-R-Line. Ngo-2020 izobe sekulandela umagcino i-Trendline enamandla angu-70 kW, yona ibiza ngaphansi kuka-300,000.